Айшаглам, ассалому алейкум, устод Созен, хубен, шукри худо хубем, тенҷем, ва алейкум салом, хуш омадем. Хомӯш мекунем, ира баъд гӯш мекунем. Хоб, панду ахлоқ, хуш омаден, ташаккури зиёд барои омадантон. ба номи он ки дил кошонаи ӯст, нафас гарди матоъи хонаи ӯст. ба номи он ки ҷонро фикрат омӯхт, чароғи дил ба нури ҷон барафрохт. бори дигар ассалому алейкум дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, якояки шуморо ба эфири навбатии имрӯза хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. имрӯз эфири 27 аст, агар хато накунам, ва иншоалло як эфири дига мешавад ба ҳамин китоби New Grammar Time 1 ба анҷом мерасад. Хоб, Мусу Саломов, hi, hello, welcome. Хоб, дар дарси гузашта дар бораи present continuous суҳбат карда будем, яъне замони ҳозираи давомдор. ва имрӯз бошад мавзӯи дарси гузаштара идома медиҳем. ва агар дӯстон хоҳанд, масалан баъд аз ин китоб рӯзи имрӯз чоршанбе, имрӯз душанбе, яъне фарду сешанбе, фарду тамом мекунем иншоалло. Агар хоҳанд аз рӯзи чоршанбе китоби навбатӣ, яъне рақами 2-ро мегирем, яъне аз ҳамин New Grammar Time китоби дуюмашро худо хоста бошад мегирем. Агар ба шарте хоҳанд, лекин агар хоҳанд ки яъне ҳамин қадар кифоя аст, пас кифоя аст, дигар эфир намекунем. ё агар гӯянд ки баъд аз ид, хоб баъд аз ид эфир мекунем, чӣ хеле ки дӯстон хоҳанд. ва рӯзи чоршанбе низ дар назар аст, хуб ваъда нест, аммо дар назар дорем ки рӯзи чоршанбе соати 5 эфири аввалини забони туркиро ба роҳ монем. Забони туркӣ аввалин эфир. хуб, инҷо аввалан маъзарат, яъне Дунё Ворлд буданд, ба фикрам гуфтанд ки забони туркиро хуб медонанд. Агар Дунё Ворлд, бародар Муҳаммад, шумо агар забони туркиро эфир ташкил кардани бошед, пас ман ташкил намекунам. Яъне ман фақат дунболи англисӣ ҳастам. Агар шумо забони туркиро ташкил кунед, хуб, агар ташкил кунед, дӯстонро хабар кунед, яъне агар эълон кунед, ҳамакаса ба эфири шумо меравем ба забони туркӣ. Дилшод Теҷе, фарду шаби қадр аст. Бале, фарду шаби қадр аст. яъне фарду шаби қадр аст, бале, аммо фарду давом диҳем ё надиҳем, яъне фарду дарс бошад ё набошад. Агар набошад, пас рӯзи панҷшанбе китобро тамом мекунем. Рӯзи чоршанбе китобро тамом мекунем ва рӯзи панҷшанбе китоби нав мегирем. Дунё Ворлд, не устод, шумо давом диҳед. Не, масалан ман рости кор бор, яъне дарс тиёр кунем зиёд аст, яъне мехоҳам ки масалан забони англисиро боз дигар программаҳо хати сар кунем. Аммо агар шумо сар кунед, барои ман як кӯмак мешавад, як ёрдам мешавад ва ман ҳам иштирок мекунам дар дарсҳои шумо, яъне бо ҳама дӯстоне ки мехоҳанд забони туркиро омӯзанд. Баси 91 давом диҳед, як кас ҳам бошад. Хуб, иншоалло давом медиҳем. Агар дӯстон хоҳанд ки фарду давом диҳем ё ки баъд аз китобро тамом кардан давом диҳем, хуб, давом медиҳем. Дунё Ворлд, не устод, иро хоб хондем. Сараштпан устод забони немисӣ дарс метиҳен. Айни замон не ростӣ, Ёсамин ва Абдулбасир, айни замон не, ба хотире ки ман забону худам балад нестам. Апаи Шаҳлои Наҷмиддин ба филм ки ба наздикӣ сар мекунанд, як бор гуфта буданд, агар сар кунанд, ҳамакаса уҷа мерем. Чӣ гуфтем?
ва аз онҳо яъне хуб меомӯзем ва баъдан бо як эфири дигаре ки бо як забони дигаре дар каналмон илова мекунем. Шуморам кунед эфир ва ёрам дар ҳардуш дастгирӣ мекунем дарси туркиро. Фаҳмод Dunya World устод ҳозира шуда омода нестам. хоб айшагулом устод ба ҳамаи 60 дарсҳо рафтан гирен. дарси англисиро чӣ гуфтен? Барои нав ёд гирифтестем майда. хуб иншоалло давом медиҳем оста кӯдакҳои ман Германия рафтан. баси навад. хуб яъне забонро омӯхтан на танҳо бораи Германия аст, яъне умуман яъне бидонам хуб аст. дар программаҳои дарсии мактабҳои миёнаи Русия забони немисӣ дохил нест. Яъне як вақт шунида будам ки ба фикрам агар хато накунам парлумони Русия пешниҳод карда буданд ки дар мактабҳо се забон яъне ғайр аз русӣ яъне ду забони дига бояд дарс дода шавад, немисӣ ва англисӣ. айни замон немисӣ ҳаст ё нест? Басир 91 Дилшод теҷи тиче ростшо бигум бисёр калимаҳо фаромӯш шудааст. Кадом калимаҳо? Калимаҳои англисӣ ё немисӣ? Немисиро медонем? Машоалло шумо Басир полиглот ҳастед, полиглот. эдебият салом алейкум зуд ва алейкум салом хуш омадед. Басир 91 бале инҳо дар гурӯҳи англисӣ неким немисӣ ҳастай. фаҳмо Дилшод теҷи Басир дар дафтар нависед фаромӯш накунед. усал дорен тичер? не астағфирулло, мо ягон каса масхара намекунем, усал намекунем. мегӯянд ку ҳар беша гумон мабар ки холист. чӣ будам? ҳар беша гумон мабар ки холист, шояд ки наҳанге хуфта бошад, шояд ки паланге хуфта бошад. ростида ёдам нестай, шояд хато гуфтеста бошам. яъне манзур аз ин ду байти, аз ин байт яъне ки як инсон дар дохили шояд ки чизҳое бошад ки мо надонем, ё дар дохили мо шояд чизҳое бошад ки шумо надонед. шояд ки масалан дар ҳамин ҷо нафарое бошанд ки чанд забон намедонанд, яке хоксор ҳастанд, тавозу доранд. Қоряка салом, салом ларди. Ва алейкум салом. Салом алейкум. айшагулом ҳамин хел ҳар бегаҳ дарс рафтан гира зур мешавад. устод ба шавқу ҳавас иштирок мекунем. иштирок мекунем. зурай то шумо бас кардантона дарси англиситона. фаҳмо иншоалло ҳар бега давом медиҳем. Дуниё бор шояд паланге хуфта бошад. бале шояд паланге хуфта бошад. хуш омадед Қоряка кулич. рости дар инҷа дарс Қоряка дарси забони англисӣ ма ҳамун 5 сол хондагим фаромӯш шидестай тичер. ай 2000 то 2005 ҳама кӯҳна шуд. салом дастархон зебо. ва алейкум салом. хуш омадед. чӣ ҳол доред? шукри худо хуб. Дилшод теҷи хуш омадед. нафаи зебо чӣ ҳол доред? Қоряка кулич беринг. Қоряка ма забони узбекиро намедонам, аммо ба забони тоҷикӣ дар инҷа дарс аст. ба забони англисӣ агар донед англисиро here English lesson, here is English lesson. Здесь урок английского языка. хуш омадед. хуб дастархони зебо. ма дар эфир навромад устоз. ростӣ намедонам. хуш омадед меҳмон зебоҷон. худоё шукр. сӯзем шумо чӣ? Black Sea дастархон зебо. алейкум салом. Қоряка кулич дай друг. Друг мой здесь урок английского языка. Здесь мы никому ключ не дадим. Извиняюсь. Ali Khirad, hello teacher.
How are you? Are you okay? Hello, Ali. I'm okay. And you? How about you? Dilshod Koryaka шумо чӣ мегӯед? Ман нафаҳмидам. Ба филм ба забони узбекӣ гап зистиянд, ба хотир ба туркӣ наздик аст узбекӣ. Шета ключ эк ҳичкамда эк ошно. Ин апай васир навадяк забони узбекӣ намедонистиян. Калитаде алихират. Алихират калит дода намешавад. Ключ беролмайди бурда инглисча да утибди. Ин дар сархони забони узбекиро медонистяку? Алихират, let's start. Okay. Алихират, let's start дар ахири калима и намеояд ҳамон. Let's s меояд. Let's start. Алихират teacher, okay. Admin ключ бермейди биз чета укимез. Мы здесь учимся английский язык. Админ никому не дает ключ, только нима иш қиласан. Ина Дилшод Теҷаниз узбекиро медонисте. Дар сархони зебо ханда устод Васир Навадяк. Бале. Хоб дигар мегзарем ба дарс. Ин саҳифаро гирифта будем, ишон гирифта будем. خب از اینجا شروع میکنیم اگر خطا نکنیم. در یونیت 15 هم قرار داریم. در قسمت 15 هم امروز جانشین های شخصی سیوم یعنی he she it رو میگیریم، یعنی question negative. رسم یکم رو نگاه کنیم. I'm bored. یعنی در اینجا توتی میگوید که من خسته هستم، من یعنی شلپر هستم، من مونده هستم. Zoe isn't playing with me یعنی زوی با همراهی من بازی نکرده ایستاده است. حاضر یعنی حاضر نکرده ایستاده است. مثلا She's reading a magazine یعنی وای مجله خوانده است. یعنی حاضر. خب نگاه کنیم در بیرون یعنی زوی مجله خوانده است. خب رسم دوم Hello Corky, what are you doing? در اینجا نگاه کنیم میگوید Hello Corky یعنی سلام کورکی، چیکار کرده ایستاده ای یعنی چیکار کرده ایستاده یعنی حاضر چیکار کرده ایستاده ای. اگر زمانی present simple باشه پس این خیلی سوال میکنیم What do you do یعنی تو چیکار کرده ایستاده ای، چیکار میکنی منظور. خب در اینجا توتی میگه nothing یعنی هیچ چیز. I'm bored یعنی من مونده هستم، یعنی هیچ چیز یعنی من مونده هستم، من خسته هستم. رسمی سه رو نگاه کنیم. Is Zoe sitting in the garden یعنی آیا زوی در باغچه نشسته است، یعنی حاضر در باغچه نشسته است. توتی میگوید yes she is reading بله وای خوانده ایستاده است، یعنی منظور یا کتاب خوانده است یا گازت خوانده است یا مجله. المهم در اینجا نگاه کنیم که reading یعنی حاضر خوانده ایستاده است. خب Corky this is for you. Corky یعنی این برای تو است. This is for you این برای تو است. خب در اینجا میگوید توتی میگوید chocolate for me یعنی در اول جمله تعجبی است یعنی chocolate یعنی شکلات، for me جمله سوالی است یعنی برای من. خب در اینجا نگاه کنیم توتی wait I'm coming with you میگوید wait منتظر باش یعنی منتظر شو. wait یعنی فعل امر یعنی منتظر شو. I'm coming with you من همراه تو آمده استم. come یعنی آمدن، coming آمده ایستاده‌ام یعنی من با تو آمده ایستاده‌ام. with با می شود. you are my best friend یعنی تو دوستی بهترینی من هستی. friend دوست، best بهترین دوست
چی کشید best بهترین. خب قاعده میگیریم در اینجا نگاه کنیم positive یعنی جمله مثبت he is reading a magazine he is reading a magazine یعنی وای مجله خونده ایستاده است she is sleeping یعنی وای خواب رفته ایستاده است یعنی خواب است مثلا خب جمله منفی he is not reading a magazine یعنی وای مجله نخونده ایستاده است she isn't sleeping وای خواب نیست یا it isn't sleeping وای خواب نیست یعنی خواب مثلا پرنده است یا حیوان است یا دیگر مثلا جمله سوالی مثلا نگاه کنیم question یعنی سوال ها جمله های سوالی is he reading a magazine یعنی آیا وای مجله خوانده ایستاده است is she sleeping آیا وای خواب رفته ایستاده است is it sleeping آیا وای خواب رفته ایستاده است خب جواب یعنی yes she is اگر نباشد no he isn't no she isn't no it isn't مثلا questions with question word یعنی برای چی در اینجا دو بار کلمه question تکرار شده به خاطر که میگوید که questions یعنی سوال ها یعنی منظور همون جمله سوالی همراهی with یعنی همراهی with یعنی همراهی question words یعنی همراهی کلمه های سوالی یعنی جمله های سوالی همراهی کلمه های سوالی مثلا در اینجا نگاه کنیم what is she doing اگر بگوییم درست است یعنی is she doing آیا وای انجام داده است what is she doing وای چی رو انجام داده است اگر what کی آوردیم پس می شود وای چی رو انجام داده است اگر بدون what بیاریم جمله سوالی است اگر با what نیز بیاریم جمله سوالی است اما معنی کم ترک فرق میکند مثلا is she doing آیا وای انجام داده است اما اگر what آمد what is she doing وای چی کار رو انجام داده است where is he going وای با کجا رفته است who is singing یعنی کی سرود خوانده است کی سرایده است یعنی جمله سوالی همراه کلمه سوالی خب در اینجا نگاه کنیم look and write یعنی میگه نگاه کن و بنویس خب reading listen to Brain isn't reading a magazine he is listening to music خب اینجا نگاه کنیم بله یعنی جمله های اول جمله های انکاری هستند و جمله های دوم جمله های خبری هستند مثلا در اینجا brain یعنی مجله نخوانده ایستاده است اما موسیقی گوش کرده ایستاده است اگر با هم کار کنیم خوب اینجا من پیش از درس نگاه نکردم یک دقیقه نگاه کنم خب اگر شما جواب داشته باشید نویسین یکم brain isn't reading یعنی is not reading یعنی وای کتاب نخوانده است وای موسیقی گوش کرده است Corky isn't eating chocolate he is drinking milk یعنی وای شیر نوشیده است نگاه کنید در اینجا بله و در اینجا شیر نوشیده است یعنی شکلات نخورده است بلکه شیر نوشیده است خب جمله های دوم جمله های تصدیقی هستند یعنی جمله های خبری جواب داشته باشین رقم رو نویسین و جواب گردانین دلشد تجه دوم he is drinking milk بله درسته جواب دلشد تجه درسته بلکسی دوم Corky isn't eating chocolate he is drinking milk بله درسته بلکسی جوابتون درسته 185 دوم isn't drinking نه drinking جمله خبری است یاسمین جمله خبری مثلا Corky is not eating chocolate he is drinking milk یعنی وای شیر نوشیده ایستاده است خب رقم 3 رو کار کنیم تاجیک تیوی hello welcome رقم 3
خب یک نیم دیو چیکار کرده است؟ دیو خب در باغچه است، مثلا شاید بازی کرده است. خب در اینجا چی کلمه آورده است؟ بازی و بله. یعنی جمله در اینجا جمله اول جمله خبری است. مثلا Dev is playing basket. نه جمله انکاری است. بله جمله انکاری است. Dev is not playing basketball. He is playing. He is شاید اینو یعنی پریده است باشه. در اینجا کلمه پریدن آمده است. مثلا he is flying with a model plane، یعنی وی به همراه هواپیمای زمانوی پرواز کرده است. خب دلشد تجه سیوم Dev is not playing basketball. He is flying a model plane. یعنی flying یعنی پرواز کرده است. برای پرواز کرده ایستاده است. he آمد. اگر شاید در اینجا مثلا he is flying with a model plane، شاید خیلی باشد. خب Black Sea Dev isn't playing basketball. He is flying a model plane. خب علی خیرات در اینجا هستین. علی خیرات کام جمله سه رقم سه جمله دویم رو نیا کنیم. جمله flying with a model plane شاید شود. خب دوستان کو یگون جواب دیگه دارین؟ پای بسیر 91 کو طرز درستش خیلی است. سلام علیکم استاد ممکن می؟ و علیکم سلام. بله ممکنه. چیزی گفتنی بدین مرحمت. زیبا جان رحمت خوشبخت باشین. تیچه بند من بچه‌شون جواب گفتم. تیچه بند من بچه‌شون جواب گفتم. چی رو بچه ما جواب گفته باشم؟ بله توریه درسته. پای بسیر 91. خب پای بسیر 91 رقم 3 چی میشه؟ he flying a model plane. در اینجا جانشین شخصی سه اومده است. یا اینکه مثلا he flying with a model plane، با همراهی یا با واسطه مثلا model plane دنیا world he is flying by model plane. شاید یعنی خیلی طولی تر باشه. مثلا he is flying by model plane، یعنی با واسطه هواپیمای مثلا نمونوی پرواز کرده است، پریده است. علی خیرات time is gold. پای بسیر 91 کو زباندانان کمک کنین. با کمک شما احتیاج داره. همین جمله خیلی که دنیا وارد جواب دادن همین خیلی است. یعنی he is flying by model plane مثلا. یا سامین جون he flying. بله در اینجا انیخ است که he flying است، بخاطر که یک فعلی fly در پیش اومده است. یعنی جمله خبری است. مثلا he is میشود، یعنی he is flying در همین جا with می آید، یا اینکه مثلا نمیدونم علی خیرات yes teacher you're true. خب علی خیرات جواب دادن که یعنی همین نش درست است، یعنی همون که ما گفتیم، یعنی he is flying with a model plane. شاید همین درست تر باشد. خب یکون کس دیگه اگر یکون پیشنهاد داشته باشه بفرمایین. he is flying اپای بسیر 91 تا اینجا درست است، یعنی he is flying. بله اما بعد flying چی میاد؟ یعنی teacher. خب by he flying by model plane این طوری نمیگیرد دلشاد تجه. در اینجا یا همون by میآید یا اینکه with میآید. خب بعضی از دوستان by گفتستن، بعضی از دوستان with. خب کدامش که درست باشد؟ اوچه بسیر جان غم نمیتون دیگه. خب by علی خیرات by. بله بسیر 91 by a model plane. خب دیگر اکثر از he is flying by a model plane، یعنی وای با واسطه هواپیمای مثلا نمونوی چوکسته بازی کرده است، پرواز کرده است، پریده است.
Ёсаминҷон менависанд, ки эфир часпидеста. Ко дӯстон ягон касга эфир часпидеста бошад, туретар аст. Дӯстон